Afitha a DCI kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa gwethana na ekwĩrwo a ũici arĩa mahithũkĩire redio ya Mwĩnjoyo ĩrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru ũtukũ wa kana kiumia gĩkĩ. Esther Wanjiru nĩ mũmemerekia redio-inĩ ĩno na atarĩirie atĩ ekwĩrwo ana arĩa methete na matharaita matiganĩte mahithũkĩirwo studio ciao na komera makome thĩ. Mimi sikuwa na kashi, ilikuwa kwa reception, nikawaambia waende watoe pesa. Sasa wakakaa tu pale kwa muda tu, wakatutoa hapo, wakakuja wakatulalisha hapa kwa reception, wakatuambia tuseme kila mtu chenye konacho kwa simu yake. Mimi niliona watu wamevalia majacket ambazo ni mrefu na ako na bunduki. Sasa nikashindwa kwani polisi wamefikiria kukuja huku ama ni nini. Alafu tena nikaona mwingine na mapanga na wahiri wengine wakaingia na mapanga na mapisto. Sasa mimi nilistuka hata nikakosa jambo lingine la kusema. Kuringana na Dan Kamau, mũrũgamĩrĩri mũnene wa redio ĩno, ekwĩrwo aya methari na thimũ inyanya, macini cia ũmemerekia na magĩtiga mathũkagia kamera cia CCTV. Wakaniuliza DVR ni gani? Nikamwambia mimi mambo na CCTV sielewi, so sijui ni gani. Wakaniambia unajua kitu danganya tutakuua. Nikamwambia mimi sasa kitu nitawaambia chukueni zote mbili, sasa storage na backup. Maafitha a ũthuthuria morĩtie mũingĩ kũhũra riboti o yothe ĩgiĩ ekwĩrwo aya ceceni-inĩ ya borithi ĩrĩa ĩmakuhĩrĩirie. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Njohi.